Wait lang ah. Tingnan ko lang to. Imo ni Doy. Wow, jackfruit. Kadaghan ani. Tagpila ni. Kilo ma'am, 60 Ha? kilo. Ha? 60 ang kilo. 60 ang kilo? Wow, murag. Mahal-mahal imong baligya da. Onya, kanang pila ka abuto nang yan eh. Hindi. Na kay napo ka kilo ni Doy. Mura naman tagning palit og baboy nga lechon Doy. Mahala po da ng 60 ang kilo. Okay, 60. So, ug pananglitan kani unom 360 no. Tanawa ko no Doy. Kani mo ba ni hinog? Sobra sa ino. Mo ba ni hinog? Kano sa gabet ko? Karon. Akong iluto tanan, lutuon man ana ko. Kaya na gani. Huning hinog na natanan? Tanawa ko no. Kalihog. Oh, lami diri kay naapay corn. Oh, unsa ni siya? Sweet corn? Sweet corn no? Wow. Pila na? Pila na doy? 701, 700. Hingabot og 701 mura ko yung palit og lechon. 701. Wow, kadaghan no. Di ba pwedeng palit og katunga lang ana? Tungaon? Dili pwede. Tunga ya. Tungaon. Ha? Hinog naman. Pwede tungaon lang kay dako kayo manggod daghan kayo. Yes. Nakoy lang ka. Nice lagi lang. Sweet corn na din, no? Lahi pa ni mamoy para ugma pa niyo. Ah, dili pa na hinog. Ugma kaunan ni sa tugil ugma. Kahit. Agay. Mahumog din og mahinog. Oo. Umo ba? Unya kadto imong available doy. Oh, kada lang Ha? hiwa. Kana ra na hiwa. Kanira? Oh, ni apa di ay? Oh, kada lang. Kani? Ba? Kani? Oh. Tanawa ko nining duha. Kadaot naman ka na. Dili na daw na baguning niyo mo. Balik na panos na na ha? Tag 30 ni. Mahala man imong baligya oy, 20 ra man na sa Island City Mall. Anong mas mahal man ka doy? Sa Island City Mall 20 ra man na. Unsa? Kay mapamahal gid ka doy no. Tagay lang tagupat, upat lang pod. Take out lang pod. Oh, bagong luto. Wow. Ang sipag ng batang ito. Unsay nga nimo doy kay makit-an kas YouTube hala pa ila-ila kay galig ma-discover. Say nga nimo. Jandre Layasa. Yan, John Real. Nakita nyo yan? Ang galing niyan, sipag. Kanang dagko po, 30 gamay man kayo. Valor og 10 pesos. Ay, ginoo ko. Sa YouTube na ba niyo? Ha? Sa YouTube na ba? Oh, YouTube ni. Masay pangalan. Rich Cheats, R-I-C. Rich nga naay pakapin H. Anya, C-H-E-E-C-H. Open doy, subscribe ha? Ala, makita ni mong dagway dito. Rich Cheats. Ayan. Upat. Sige. Eto na yung binili kanina. My God. Ang daming langka. Jackfruit. Look at this jackfruit, guys. Lulutuin natin. I'll cook this. I will preserve it with sugar. That's why I am going to cook. Here it is. Dalawang hiwa. Ito lang ang kunin natin, this one. This yellow ones. The You want meat to of taste? jackfruit. Yan yan. And it's so yummy. Look. So sweet. Look at this. Just remove this white. Only the yellow ones. Because
These are so gummy. It is not good to eat, oh. And it is tasteless. This one is, the meat is yellow and look at this. Chewy. Chewy and sweet. Ang sarap ng langka. Pinagpawisan ako, guys. Ang init. Where are you going? Look at this, guys. Yan, maghihimay tayo ng langka. Look at this. Look at this jackfruit. Meron siyang seed here inside. Oh. See? Nahulog. And I will save this for another recipe. Recipe, I say, but I will just boil this, guys. And this is potable. You just boil and then eat. Just boil it for 15 minutes. Yeah. Cook for 15 minutes in boiling water, and then that will become nut. It is a nutty seeds. Yeah, very yummy. See, I will just remove the white ones. Look at that. See? Yun ang seeds. Okay? Okay. Dami ng seeds. Malapit nang matapos. No, not yet. Meron pang isa, oh. See? Beautiful jackfruit. Yes! Pang thumbnail. Here I am, guys. With the jackfruit. Then, guys, pag naglinis kayo nito, when you remove the meat of this, in processing this, you will have a problem later because the fluid from that fruit has this sticky fluid. What do you call this? The fluid from this jackfruit is very sticky. Look, oh, you see, oh, ang dagta, oh, dagta in Tagalog, and I don't know how do you call it in English. The simple way to remove this is by the oil. Later, I will just clean it with the oil. This is coconut oil I made. This is coconut oil. The lana, I will just rub it with the lana and it will remove all that problem of stickiness. No more. See? But I'm not yet done. So, let's continue. Let's continue. Here. Okay. Look at this. Oh, see? Okay, tapos na. Ayan. Ayan na, guys. Ang dami, no? Oh. I will preserve this jackfruit. Ayan, ang pinagkuhanan. And then, ito, i-boil ko. This is delicious. Meron akong pot with cover. Yan, maliit. Tamang-tama. Ilagay ko na itong seeds ng langka. And then, place and add water like that. And then boil. Cover it. And then, boil. Hiwain natin. Okay? Hiwain natin ang langka ng fino. Guys.
jackfruit na slice na. Lagyan ko lang ng water na 1 glass here. Just 1 glass to liquefy and to help the sugar to be cooked here. I will just add the sugar later when it boils. Okay? Ganon lang, guys. Ano? Okay? I will add the sugar later. Yan. Pakuluan natin. Ay. Pakuluan naman. Here. Ito naman dito. Oh my God. Yan. Yun, doon. Ang dilim. Yan, dyan. And let us just wait to boil and then add the sugar later. Boiling na siya. Ayan, lagyan na natin ng sugar. Papa, buksan mo nga ito, papi. Tatagla ko. Sugar. Please open. I will add to the jackfruit candy. Jackfruit preserves. We are doing here. Cooking the jackfruit. Nasabi ni Papa, amoy kilikili. Amoy kilikili. Oh my God. Here. Okay, guys. Tanggalin ko muna yan. Ayan. This is 1 kilo. Yeah, 1 kilo ba ito? 1 kilo to, no? So, let us put 1/3 of this. 1/3. 1/3. Oh. Kids. Ay, luto na ito. See? Oy, ang pula-pula ng sabaw niya. But we don't need the salt, the liquid, only the seeds. Okay, done. Ito. Nangangamoy, nangangamoy. Amoy na amoy. Wow. Ang ganda. Oh. Okay na. It's already cooked. Already done. Look. The color is already dark yellow and already cooked. Already done, guys. Okay. And you know why I preserved this one? Because for dessert, for making, my God, anong nangyari dun sa, look at my cam. Wow, smoky. Smoky. Maganda pala ako pag blurred ang cam. Ayun, guys, gumawa ako ng preserve langka para pagka gumawa ka ng halimbawa yung gata, panghalo yan, pampabango sa mga dessert, mga halo-halo, ganon. Maraming pagkagamitan nito. And then, pwede rin ito lang, as is na siya, nakainin. Pag dessert, lagyan mo lang siya ng konting milk and ice. Wow, ang sarap na. Even the mais con yelo, lagyan natin ng ganyan, di ba, Papi? Tama? Masarap. Ida rin ito. See? Okay na. Ready na siya to be eaten. Here. Yan. Ayan. Tingnan mo na. Yan o. Nagka-crack siya pagka naluluto. Nag-crack. Ayan. Hatiin natin. To show you, I will cut in half. Yan ang laman niya. And masarap ito. Kainin mo nga, Papi. Tikman. Luto na, no? Okay na?
Parang kastanya. Ay. Parang It's just like kastanya. Just like kastanya. Castanets. Ayun. Kastanyas, oh. Parang kastanya na. Ano nung English ng kastanyas? Nalimutan ko na. Anong kastanya? Kastanya sa Italiano? Ha? Nasaan kastanya? Parang kastanya. Yung parang ng kastanya yun? Nakalimutan ko na. Tama. Stop. Just like kastanyas. What is the English of kastanyas? I forgot. Ang kastanya pala is chestnut. Yon, I remember now. Chestnut, puppy. Chestnut is just like chestnut. Look at this. Seeds of jackfruit. Boiled seeds of jackfruits taste like castañas. Chestnuts. Yummy. Chestnuts. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye ka mo. Bye. Bye. See you again next time, guys. Please subscribe and pindot the like button if you like, you enjoyed the video. And then, keep on watching us, okay? Thank you for everything. Thank you, guys. Love you guys. Bye-bye.